we just came up here to Ormsay. Örneyja. Orms. There's red zone. Do you see you're on the 60 there? So if you can get around it down here, then it would be 6.9. Chains mark. That's all right. We can do. Yeah, that's okay. Yeah, go around the corner. Já, nú ég staddur á eyju Sói, rétt fyrir utan hérna Skye. Yndislegt veður, logn, smá rigning. Og finnum lyktina af sumri, gróðri. Lífið yndislegt. Að baki mér hérna gömul hvalstöð og svo liggur hérna skútan okkar. En hér voru hvalveiðar stundaðar og svo vinnsla. Hér kyrrt, hér fallegt og hér gott að vera. Whether we can